kombo ya tata mwana pe molimo centre na lotomo ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na nkamba Yeluselemi to yeli susu ko confirmer programme na ya pesaki ya le 3 octobre édition 2021 na Mbanzangungu Bisobans na lettre circulaire na ye numéro 002 bar JSK bar CS bar 01 bar 12 SC bar 2021. Il y a le 21 septembre 2021, balobi relative aux festivités du 3 octobre 2021 à Mbanzangungu, date marquant le centenaire du jugement condamnant injustement Papa Simon Kimbangu par le pouvoir colonial belge le 3 octobre 1921 à Mbanzangungu. Révérends et mes chers enfants, dans le cadre des festivités marquant le centenaire du jugement condamnant injustement Papa Simon Kimbangu par le pouvoir colonial belge, j'invite les fidèles et sympathisants Kimbangi du monde entier de venir massivement le 3 octobre 2021 à Mbanzangungu afin d'honorer cette journée historique et mémorable. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorde bonheur, longévité et vous comble de toutes ces bénédictions nécessaires afin que vous soyez producteurs de bonnes œuvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, signé les représentants légaux, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Nous appelons tout le monde à monter massivement ce dimanche 3 octobre 2021 à Mbanzangungu pour commémorer les 100 ans de la condamnation de Papa Simon Kimbangu. Toyeli susu na lotomo na ye ko confirmer na bana nyonso Kinshasa pe ya mokili mobimba. Ba mouvement, ba chorale, ba commune, ba paroisse, ba cellule, biso nyonso to se mobiliser pona kokende na Mbanzangungu. Ndimaka kete koteka bilamba ete poto pesa bango maboko. Donc dimanche biso nyonso na Mbanzangungu ngako tundeki na zabo makolo eza na nzela. Donc stade ya Mbanzangungu na paroisse esengeli ningana. Nyonso bozali destination wapi na Mbanzangungu. Batata yeba mama Luiza twenda kwetu kwenda betu baonzono muna Mbanzangungu kina kyakala kyantatu muna mvua funda dimosi nkama vua makumole muna mvua funda dimosi nkama vua makumole ya mosi kina kyakanga madiambu na Mbanzangungu wunu kina kikala kyantatu mungonde ya 10 mvua mafunda mole makumole ya mosi betu baonzono kuna Mbanzangungu kuna shima kutukila Luiza twenda babiti kutubikiji botetu bana bonse ba iglize Kimbangisi mubulo babujima bwali Papa Simon Kimbangu batuba mukwate mbiombya chijimu cha 2021 musoko wa Mbanzangungu lelo Papa Simon Kimbangu akukumbaja bijimu lukama muji kwa chibwajende musoko wa Mbanzangungu kutubikiji botetu bana bonse ba iglize Kimbangisi mubulo babujima tulutu etu bonse tufetana musoko wa Mbanzangungu watu kufete chijimuchi bijimuluka mbya Papa Simon Kimbangu muji kwa chibwajende we kuyimuye to ni wambile bantu chimi mwenu bonse bajiba ngumvu ngakolo mu radio wetu wa reteliki wa Kimbangiste tuyitu etu bonse mu Mbanzangungu walufetu wetu jubanga muji alumimu baji munjila ne baji banji kusonga banji kwa transport na chibu kuyikubwele jibantu bwele bwale Papa Simon Kimbangu twetu bonse tufetana mu Mbanzangungu mubijumu Papa Simon Kimbangu waji kwa chibwajende wakwenze bijumu lukama kacheba mukwata mujifete munene we mwabonso jimusombe lwaku mwana Papa Simon Kimbangu watu yukufete jachimwa mu Mbanzangungu watu tumuko mu Mbanzangungu tuyibatangele ku musoko wa Nkamba we ujimuvu majimanyisha yeji mwane tu mwabonso jimusombe semene fa wifaji radio watu vetana twetu bonso mu musoko wa Mbanzangungu Mubungura 100 ans ya Papa Simon Kimbangu beto bakulu batutambiri twendi ku Mbanzangungu. Donc nkaririmu wawe mu makutuona ebu wayokela donc papa ebuka tele ndimi nyonso mumfikizi nyonso beto bakuluta ça se retrouver ku Mbanzangungu dimanche le 3 octobre 2021 mutu wawa kulu ku Mbanzangungu yango awa na Kinshasa tosengi na ba pasteur communaux sectionnaire ba chef de cellule bandimi nyonso Kinshasa le 3 octobre biso nyonso na Mbanzangungu esika wapi bakondanaki injustement Papa Simon Kimbangu à mort. Donc Papa lobi ndenga koya e vibrer koya lingaka lokito
donc ekoyinda mabe yango awa na Kinshasa tosengi na bapaster communaux sectionnaire chef de cellule bandimi nyonso ya Kinshasa le 3 octobre biso nyonso na Mbanza Ngungu esika wapi bakondanaki injustement Papa Simon Kimbangu à mort. Donc Papa lobi ndenga koya e vibrer koya lingaka lokito donc ekoyinda mabe. Alors biso bonso e bandi na biso ba journaliste ya Congo Brazza ya RDC biso bonso le 3 octobre na Mbanza Ngungu. Donc biso nyonso kuta na Mbanza Ngungu kolonga Mbanza Ngungu le 3 na le 4 na tongo biso nyonso ala kelele nzela ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Tumulwa tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe to tata mwanda velela ya niveau bana badi baonso no nzakenza fuluka fulu beto baonso tufuti kwenda kuna Mbanza Ngungu kuna tumonana beto baonso no yani pentumuntu mudia yangalala munkinji wowo wa mvunkama tuka tata Simon Kimbangu ka zengulwa enkanu walufwa ide de vo beto baonso no katuka diengindu za vila kanako katuka diengindu za belanganako njila tulanda kaka kuna Mbanza Ngungu ndiye kuyuvula jaka kuvo kwetu kwenda beto baonso tukwenda kuna Mbanza Ngungu wao lukutuwilu nanga silabaka decision yenzengo ya kwenda kuna Mbanza Ngungu. Kinshasa to ningisa Mbanza Ngungu ndenge to ningisa ki Mbanza Ngungu le 3 octobre 2011. Grand lokito nde kozala yango tosengi na bandimi nyonso ya ville province de Kinshasa. Banda ngamoko Papa Surben Solenge Bernard, représentant provincial la ville de Kinshasa, ba passer communaux, sectionnaire, ba chef de cellule, bandimi nyonso ya Kinshasa, pe ya mokili mobima ndenge mokonzi asengi biso nyonso na Mbanza Ngungu pona kokanisa pe kosepela condamnation à mort ya Papa Simon Kimbangu oandimaki boloko ya 30 ans pona bolamo na biso. Le 3 octobre koyinda mabe oyo kotikala seke aza mwana ya Yawe te. Donc le 3 octobre eyindi na Mbanza Ngungu, 12 octobre eyindi na Nkamba. Nzamba pambola bino, bonne fête pour Papa Numuro.